Muraho turabasuhuje twongera no kubaha ikaze, tugiye kubazanira shuwadiro y'ubutaka bufite 1023, ubwo ni ubuso murumva ko ari ubutaka bunini, ejo bushobora no kuba ikibanza. Impamvu tuvuze ngo ni ubutaka, ahantu burya haba hatagera umuhanda tubwita nk'ubutaka. Twasobanukiwe yuko icyo ngicyo aba atari ikibanza, ariko ubu butaka nabwo burunguka kuko ni ahantu hashobora kuzaba imiturire, kuko ni ahantu haba hateretse. Muri kuhabona ko hano tuhagaze mu isantere, iyi santere ikaba ari isantere imwe mu masantere akomeye muri aka kagari. Muri kuhabona aho ubutaka buri rero, buca muri iyo nzira hepfo ukamanuka, hepfo yaho gatoya urabona ko ibikorwa remezo nk'umuriro, amazi nayo ari hafi y'amazi ahoraho. Ni ahantu heza ushobora kuza ukaba wahagenera ibikorwa bitandukanye bikagenda neza kuko ni agace keza. Reka tujye kuri ubwo butaka, buri hepfo gatoya muri metero 30 niho ubwo butaka buri. Ushaka amafaranga make cyane, reka tubanze tububereke. Murabona ya nzira nababwiraga niyo turi gucamo twerekezayo. Ni ahantu heza kandi hateretse, ahantu hatuwe ku muntu wifuza ahantu ashobora gushyira nk'ibikorwa bigiye bitandukanye, ubuhinzi, ubworozi, no kuba ejo cyangwa ejo bundi ashobora kuba yahatura, ibintu bikagenda neza cyane. Murabona ko hepfo tubafitiye n'ikiyaga ku bantu bakunda ahantu hari amazi magari, naho haba ari sawa cyane. Ahantu hafite viyu nziza ya Rutunga, uriya murenge wo hejuru ni uwa Rutunga, ni ahantu heza cyane. Rero uvuye hariya mu izindiro kugira ngo ugere hano bigusaba inote ya 2 kuri moto cyangwa se mu birembo. Ni ahantu heza, murabona ko aha hantu tuhageze nta nubwo ari kure nk'uko twabibabwiraga. Ni ahantu hateretse, ni ahantu hera, ni ahantu hanini hisanzuye. Navuga ko ubu butaka kuri 4,450,000 utabuhenzwe. Iyi ni shuwadiro, iyi ni diro yigendera, ubaye ufite gahunda aha hantu ntihakabaye hagucika, kuko murabona ukuntu hameze. Ni ahantu hateretse, ni ahantu hera kabisa, nta kintu umuntu ashobora kuvuga ko yahashinza, kuko ni icyerekezo cyiza ku bantu baturuka mu mujyi wa Kigali. Ni ahantu ushobora gushora amafaranga ejo cyangwa ejo bundi ukaba wakunguka. Urabona ko hacaho n'urutsinga rw'amashanyarazi. Ni ahantu ejo cyangwa ejo bundi hashobora kuzaba imiturire, kuko murabona ko ari ahantu hateretse heza cyane hatuwe. Ubu butaka burahendutse, n'uba ufite gahunda uraduhamagara tubuguhe. Hafite icyangombwa cyaho cyihariye. Ni ahantu hahendutse cyane, ushobora guhita usubiza ku isoko bakakungura nka 1,5 bitagombereye igihe kirekire, kuko uyu muntu yifitiye ikibazo cy'amafaranga. Murabizi ko nkunda kubaha diro za makeya mu buryo bushoboka. Urabona ko ya santire nk'uko twabibabwiraga ni haraguru yacu rwose. Urabona ni haraguru yacu, ni ahantu hafi n'isantire. Murumva aho hantu ari ahantu habi. Murakoze rero, turabashimiye, mugire ibihe byiza.